Bamwe mu baturage bo mu mirenge imwe n'imwe y'akarere ka Bugesera baratabaza kubera ikibazo cy'imyuzure ndetse n'inkangu birimo kwangiza inyubako zabo ndetse n'amazu yabo ndetse n'ibindi bitandukanye, by'umwihariko higanjemo n'ibyerekeranye n'ubuhinzi. Ntahagaraha gusa kuko mu gihugu cy'u Rwanda muri iyi minsi ya none hateye ikibazo cy'imvura cyane kubera ko cyiganje ahantu hatandukanye, aho imvura iri kugwa mu buryo budasanzwe ndetse hakaza n'ibindi biza bitandukanye biri kugira ingaruka ku baturage ndetse bamwe na bamwe bakaba banahasiga ubuzima. Iki ni ikibazo gihuriweho n'abantu batari bake, by'umwihariko leta nayo ikaba iri gushishikariza abantu muri ibihe by'imvura ko bagomba kwitwararika, by'umwihariko hirindwa ibintu bitandukanye bishobora guteza impanuka by'umwihariko uturutse ku mvura, aha harimo nko kwirinda inkuba, kuzirika ibisenge by'inyubako zitandukanye, hanyuma no gukora amasuku atandukanye kugira ngo hirindwe icyateza impanuka iturutse ku mvura. Muri iyi minsi ya none rero leta y'u Rwanda igomeza ishishikariza abaturage hirya no hino mu gihugu kwitwararika cyane yuko ibihe byahindutse. Itumba cyangwa se imvura y'ukwa kane isigaye iza mbere, cyane ko mu kwezi kwa gatatu aribwo itumba riza cyane cyane ko aribwo ritangiye. Niyo mpamvu rero abaturage batandukanye bashishikarizwa kuva mu manegeka ashobora kubashyira mu byago, cyane cyane ko umuntu utuye mu manegeka amasuri amugeraho byoroshye, bikaba biri mu bintu ushobora kumushyira mu byago, bikaba byatuma akora impanuka iturutse ku mvura ndetse rimwe na rimwe bikaba byabaviramo n'urupfu. Leta y'u Rwanda kandi igomeza ikangurira abakoresha ibikoresho bya elegitoronike kwitwararika mu gihe imvura itangiye kugwa, bakaba babicomora mu rwego rwo kwirinda kugira ngo inkuba itabikubita cyangwa se hataba ikibazo cy'impanuka giturutse ku mikoreshereze mibi y'ibikoresho bya elegitoronike cyangwa se by'amashanyarazi. Mu myaka ibiri ishize ubushakashatsi bwagaragaje ko abarenga 2,000 bazize impanuka iturutse ku mvura, ahiganjemo nk'inkangu, gukubitwa n'inkuba n'ibindi bitandukanye, byatumye abarenga 2,000 bitaba Imana. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda ishishikariza abantu muri iki gihe cy'imvura kwitwararika mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bahurize hamwe barwanye impanuka zishobora guterwa n'imvura. Inshuti bakuze mudasiba kudukurikira, inkuru y'aka kanya natuyisoreje, naho mu yindi nkuru itaha. Ciao ciao.